Eina fer fyrir lengare túsujan. Gjörde landi av att samla allt fölkju i eina and. Eina andu i peningalja skulle standa sterk móti dem stóru og vemmeli fölkun utanfrá. Vi må finna på, ser. Etta gonger ikke. Desse fölkjene, desse fernande utanfrá att komma. Der taka landvort. Vi må gjøre också för frivilliga. Løggmaur hei utvikla eitt vapen som kunde utrota alla fjendar. Og i einon myskon og köldun tjallara hei han i eina lenka tog i arbeid og i London vi etta vapnet. Ja, vi kallar som det här Jesus nu. Etta ska nog få frivilliga. Etta vopn vera sera vandamikið vopn og vera einu sónari stödd. At hei gjörst allar atompumpur í verinu til skammar og hei verið vandamikið viss það komu í skævar hendur. Ikke bara i heimsfriðin verið í vanda, allir heimurinn hei verið í vanda. Och du må få hämta oss vapnet. Etta kan bära jag kan inte stå på en näkra Jesus. Løggmaur doddi að suttja vandan í þessum vopnunum og heið upp í assar alla døgna. Etta må inte släppa ut. Mitt undir einar teljan elfri öllum förja fölkjum. Hendi það og ikke henda skuldi. Hallå? 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Höra du med? Färja folk, höra du med? Hallå? Nej! Vopnið gekk af og gjennom öljum bresti. Það small alla verina. Sjálft fætibörnin í Afrika spúja á bandið.